O ngā raru whare o te wā, kei te wānanga hia i te hui mā ngā rōpū whare Māori roto o Waikato. I kōrero au ki te māngai mo hauraki Waikato o tira ki te minita whakawhanake Māori ki a Nanaia Mahuta. I taua hui rā i kō tata ake nei, ko taku pātai tuatahi ki aia. He aha ngā kōrero nui i puta ake i te hui i te rānei. Ka whakaaro ake ki ngā kaupapa katoa, kei te itomi ki o aua kaupapa ko te whānau. Te whakapakari a te whānau, te āhuatanga ki a rātou whakamahere, whakarautaki hi a rātou nei wawata, ara i te mutunga ki a tutuki pai. Nō reira, ka whakaaro atu ki a mātou nei te kāwaratanga, ka pewhi e taia te tautoko a tātou nei whānau e eke ki runga ki tēnei huarahi o te hangawhare. Kei te werohia a Kiwi Build, hei tā etahi nui rawa tonu te utu mō ngā whare ki ngā whānau Māori, me pēhea te whakatika i tērā. E tika ana ngā kōrero kei te teitei tonu te taiapa, kia eke a tātou nei whānau Māori, te whiwhi te hoko, tā rātou nei ake whare kei raro i a Kiwi Build. Ko ngā whakaaro i puta mai i tēnei kaupapa, tēnei huihuinga, me aro atu te kāwaratanga ki tētahi kaupapa share equity, kia aro atu ki te mahitahi ki etihio a tātou nei iwi, kua piki ake tā rātou rawa ki te toha atu ngā pūtia ki taua āhuatanga ara ko te share equity scheme. Nā, ko koe te minita whakawhanake Māori, he aha tō rautaki auroa e whanake ai te Māori ki te taumata no rātou o rātou ake whare? Ka noho pū mātou ki tērā kaupapa ki te whakatūnga papakainga me tīmata ki reira. Ko te hiahia kia hāngai atu ki ngā kaupapa e takahia e te minita whakatū whare Phil Twyford. Kia āta tirohia e ia ki ngā kaupapa kia āhei te Māori te hoko a rātou nei whare. Whakamāmātia te āhuatanga ki reira, te mahi ngātahi ki te taho o ngā iwi me ngā rōpū Māori, kei ngā hāpori, ara kia aro atu anō ki etihi o ngā wāhanga kia tātou hei noho kai ngā kore.